Бишкекте жашоо өтө сонун экен. Мындай бири менен бири иши жок экен. Басып атабы, чыгып атабы, эмне кийинип атат, эмне жасанып атат, эч иши жок экен мисалы. Квартирадан чыгып атасыңбы, башка камоктон чыгып атасыңбы, вообще иши жок экен Бишкекте. Ойбой, мага ошонусу жакты, чын. Бизде мисалы бир квартирадан чыксаң сөз кылып ийет. Мен айттым мен ошол квартирадан чыгып, о деп мындай. Ай, мындай жок. Бишкекте мындай бир путуңа өтүк, бир путуңа сапожка кийсең деле же болсо шлепка кийип алсаң деле в общем иши жок экен мындай. Өтө жакты мага. Бишкекте мен досторумду таптым. Бишкекте мисалы Нарындан келген, Көлдөн келген, Таластан келген, тияк бияктан келген досторум бар экен. Аябай сонун сөздөрү мага жакты мисалы. Ассаламу алейкум, урматтуу Ордолу Ош шаарынын тургундары жана меймандары. Ассаламу алейкум, мени супер куудул кылган кыргыз элим. Сиздерди 1-майдан 5-майга чейин ушул Бабур театрында боло турган менин жаңы программадагы күлкү шоу концертиме чакырамын. Концерттин өзгөчө коноктору бар туугандар. Барыңыздарды чакырабыз, келиңиздер. Ушул эле концертибиз 6-майда Жалал-Абад шаарында Барпы театрында болмокчу. Барыңыздарды күтөбүз туугандар. Ылдыйдагы номурга кайрылсаңыздар болот. Нарында кадимкидей кинодогудай сүйлөйт экен, Мага жакты Нарындын тиличи мисалы. Нарында мисалы отурат экен, отурганда эле мынтип кинодогудай сүйлөйт экен, мындай. Сүйлөгөн уупкан да, мындай экен. Балам. Апаң айтсаң, апаң тамак алып келсе. Курсагым ачты. Шол тамакты кошо жеп алсак. Кандай дедиң балам десе, баласы макула атаке деп апасына жүгүрүп кетет экен. Бизде ондой эмес да. Бизде тил тилдин нак эмес Ошто экен да өзү. Чакырай ана. Велди мынак деп мына. Бильярдка кирип калдык балдар менен. Таластан досторум бар, Нарындан, Көлдөн досторум бар. Ойноп атат, бильярдты карап турам. Өз бильярдка кызыкпайм, мен алып кирип кеттим. Бильярдка карап отурам. Бильярд ушундай эме кий менен урду, шаар барып түшпөй калды. Нарактагы досу жакшынакай эле сүйлөдү. Амей доке. Морекин мояк урсаң түшмөк. Сен мону көрмөй калып тиякты уруп койдуң я. Ай, болду, ошол эле сүйлөйт экен. Бизде ошол эле шаар түшпөй калсын эле. Ошол эле урганда шаар түшпөй калса өтүп кеткен энең келет алдыңа. Өтүп кеткен энең келип, эмне болуп атасыңар деп бөлүштүрүп кетет о. Чын? Бул Бишкекке келсең, аябай сон экен. Ар кандай болуп анан кийин даярдалып чыгат экенсиң да. Албетте, кандай десе, мына эмелерге дагы барам. Ояктар кече Гүлжигит ака менен эмелерге концерт коюп бардым. Баткендиктер барбы? Молодец, Баткен нак. Лейлекчи? Лейлек, молодец. Өмүрүңүздөр лейлек 4 болсо жетет. Бизде азыр ойлонуп көрсөк, бечара апаларыбыз аталарыбыздан токмок жеп, аталарыбыз ишке кеткенден кийин бизди урат келе. Ойбой. Азыркы балдар ушундай дасторконду тебелеп өтүп нарака, тебелеп бияка өтүп, мынияка басып, бияка басып да да. Биз ошондой кылып көргөнү көрөйлү эле. Атабыз мына азыркы балдардын беттери таза, ана баланы өпкөн сайын өпкүн келет азыр. Муа деп. Бизде эмне эле суу аз беле дейм да ушунда мындай. Же убакыт жок болгонбу? Мына эмнерге агып келип, мынандай арчыйсың, мунусу мынияка келип, тилиң менен жалап. Бу шамалдан мынияка кетип, мунусу мынияка кетип. Элестет, ошону ким өбөт? Айшаталарың деп мынияка өткөрүп коет да. Өкен деп мында асыласың да мында өкен деп. Караңыздар, азыркы балдар каалаган жерде басат, каалаган жерде уктайт, каалаган жерде турат, бассейнге барат, кандай десем, летний бассейн, башка бассейн, кийимдери менен барат экен. Бизде какта, бизде курсак деле башка, аябай урганы мага жакпайт эле да. Азыркы балдар эмнеден жыгылып түшсө, боору ооруп кетет эмнеде жеңелерибизничи. Карабайсыңбы деп киндиктер кыймылдап кетет экен. Кичине жерден чалып түшпөсө эле киндиктери кыймылдап кетет экен. Биз мындай микрофондон өдөрак жерден паракка чыгып түшсөк, бизди дагы келип алып, ой балам, эмне болду? Кайериң ооруп атат? Кайериң менен түштүң деп койсо болот да, турабы? Өзү коркуп турасың. Аркаңда апаң камыр кылып атат. Эки колу камыр. Алдыңа келет да, "Бак барма ошонун үстүндө!"
тұрып қалайын, алкаштың баласы. Ана. Көтерішті қара, итті көтергендей міне. Мұна қара құш меңі мұнандай қылып мұжығатылы, ап кел отырғызатылы көчуіңменен. Отырғанда авам нерге келіп қалады. Илайын дейсің дем. Илайын дейсің, илау әлің тұрып қалайын, илау аз озыңа пұтымы тығып оламын азыр. Сөйлеме! Айлан айын. Сөйлеме деп атып, мен 6-шы классқа барғанда сөйлегем. Чын? Мен дастарханға барып айтатылым, балаң дудық білсің, дейтілім, Азыр қолдар сөйле, бізде оша сөйлеуі тегіндей олосын, мұнандай олосын деп атып, қараға ұшындай еме қылғанда қараңыздар. Азыр қолдар бассейнге барат, аяққа чурқайт, бияққа чурқайт, басат, аталары апарат, апалары апарат. Короче, адушыда бізді қаяқта бассейнге барам десең, не бар бассейнде? Бассейн жоқ еле, бірақ арық барабыз дейтілік та. Арық. Çoğun akelerimiz men arık var hal dediler. O şomalda ne böyle material kımbat bu, je bir şım yok, je bir şortik yok. Çoğun atağızdan kalkan bir paraşütü giygizip koyatılar. Aşkanın beylesim yerge. Zımmenen. Onun içinde bärle görüntür et, bırak bol baylam. Çın, parasın çoğun arıka taştaysın, paraşütün kalıp ketip özün girip ketkensin. Onu alamda atı ağıp ketesin. Hazır koldarga men suqtanam, oho, şım giygizip, başka giygizip. Bizde işte material kımbat bile, şımı жоқ ele jetele lapalarız, Şımı жоқ ele jetele, şundayla, manastı jetelegende, şunday kılıp al. Gündün ısığı 45, juulbay ölüp kağa mine. Seni jetelesen, sen menen koşa çımını erişip jüröt, şunday. Akalar, menen teң akalar bilet. Bir çımın var, kök çımın, çoğun. Mınanday. Onu mınçıngam ketpeytin. Ol şu erişiş gerek da. Oşantı erişitip anan. Özü apağı sasetin ayalı menen kalıp ketip, seni sasetin korgonuna girgizdiret. Bar, anlar men oyna. Kon kayıp girip barasın sasetin korgonuna. Sen menen teң kız jüröt, anın dele şımı yok. Mınan. Ana men menen teң balдар barken öyle gülüp atar. Ne ulam sayıp atas akamı. Gülsün tek koy buna. Soyuzbek dosum aytmakçı. Gülsün da. Kengiri gülgüle. Gülöm de pelet aldыңар da, turabı? Meni göröm de pelet aldыңар mı? Buna kimi? Gülgüle. Assalamu alaikum hurmatly Ordolu Oş şahrının turgundары жана mehmandары. Assalamu alaikum. Meni super kudul kılgan Kırgız elim. Sizlerdi 1 maydan 5 mayga çeyин uşul Babur teatrında bolo turgan menin жаңы programmadagı Gülkü show konsertime çakıramın. Konsertin özgöçe konoktары var turganдар. Barыңыздарды çakırabız, gelingizler. Uşul ele konsertimiz 6 mayda Jalalabad şahrında Barpı teatrında olmakçı. Barыңыздарды kütöbüz turganдар. Ildıydağı nomurga kayırılsаңızдар bolat.